nayo kujuka mzobe ukuthi emsini uthi khona ke interview soba nayo njengamendo sekhona laphana ke usikhumba STS nje sokhuluma naye ngekudala mfowethu ngikubingelele ngikwamukele emsakazweni nomphakathi Icora Fm. Ngiyabingelela mfowethu unjani mfowethu siyakhuluma lana mfowethu namhlanje mfowethu kungokuqala mfowethu sihlangana lapha endlini zomsakaza uma utshela umuntu ongamazi usikhumba STS ungayichaza uthini mfowethu? Usikhumba iSTS usikhumbuzo wakwaDubazane enhlongwane le Olundi ngaphansi kwendawo enkosi umlaba sikhuluma ngosikhumba STS sikhumba STS station name sami kodwa nje usikhumbuzo usikhumba kahle ngiyabona mfowethu uhamba wedwa ekhona intokazi ohamba nayo asuka madoda ntokazi yebo bathi lana ubhuti wenqantiza mfowethu na ingoma mfowethu isusukushisa mfowethu lengoma mfowethu ifika kanjani mfowethu ubhala kanjani mfowethu ithi lengoma engoma ngiyibhale ngicabanga lengoma iphume kulonyaka kodwa ukuyenza kwami ngiyenze last year ngangicabanga ke indaba elokhuzane ukuthi la sine lento ethi uma sihlukana uma nikade nithandana nomuntu kuba khona izinto enigcine mase nihlukene nisenibizana ngazo so ke osisi banayo lento ukuthi kube khona isiqa abasimakayo uma senihlukene uzwe ogela abangani bakhe sebekubhuqa ngaleyo nto leyo ukuthi hawo nento ethile uyabona ekuwe uqale ukuthi lesi story basithatha ngoba phela ngitshela isaziwa yimi naye lo so nje isihloko esikanjalo ngisicabanga ngonyaka odlule ngase ngisibhala ngiyazi ke baningi abantu abanaleyo nkinga yokubizwa ngaleyo nto leyo so ingoma ke efike yatrenda kakhulu ku TikTok ngaleso sizathu nje unenqantiza phakathi mfowethu asikene mfowethu esikhuluma mfowethu endlini zomsakazo kunombolo 21 isitheni naye laphana kusikhumba STS mfowethu iziphi inqinamba mfowethu ongayibalula mfowethu ngoba siyazi ukuthi uma ufika entweni ufika endaweni